The Idoma International Carnival 2025 is here again. This December. What an amazing experience. The Idoma International Carnival will be happening live from the 23rd to 26th of December in Otukpo, the heart of the Idoma tribe. Come, let us celebrate. Madam Peace TV, Ngehabo, Idoma Nunwea, Awakalopiatoha. And unforgettable cultural displays. Red and black where they shut it down. From Magatu to Orokam, now so we they dance with the bam bam. Culture they roll like thunder. Our joy they loud, no wonder. Masquerade they walk up for street. Everybody done they catch the beat. Agabaidu, 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 Agabaidu. Idoma ndo kagobi kuneta ongwa. Alo tu chongwa goda nuchugaya. Bipugo igaje Idoma. Ni egunu kama Prince Ochai. Omu ado local government. Inchene anu president Idoma Association USA. Idoma International Carnival okuje kwayene. It's almost about 13 years now. Ogage yokunchewe aloto chongwa. Agi hai ni ho kama 2025 ne. Oh go hano gayane. Because Idoma chinchi. Alo ni wo check kwa Idoma chinchi alo kigbe igunu chinchi. Alo gala bo balo. Kama opiatro agi Idoma Carnival gi hai ne go oyo mene. Inala ebe du ne na agi Idoma ka. Oda dune na logaya ikolo lo fata awoni ikolo echele gamie mwebe goche na ikolo tiganu kama eche ucheta goya gwepa gi haino kama 2025 ne oda banjala gaya lipugo tukpo alowa galo joda gato galo beche ijoji galo gi beche iku galo gi beche ujule ole galo gi beche opoto galo gi beche odo ho oha na chiho je gunu ichinchelo igi makama odane no mama okay ka je gido mama olodo ho kebo na che jowen inala awani keche odani ga wa gi da oya gi watu wado so that gi more than Idoma no chuje je ka je gido mane mo pagalo opanya je bo pagido mama ge indalo chinchelo nga ka je gido madu no ebenika kama gili klo fata giwa angochido maboge ngiyebo agigabo nchinchigi kebo aochelele wagi kebo aboni Idoma International Carnival gi hane gi wuyo no kama local government ahane chinchi ni kegido mane igi kebo chinchi ikuwa gi beche ijojegu agi beche o tote kolo igi ma ochido majebe jije ne kwajebe jije ne oyi ngali jije chichelo du gi waga ma bono ochido magi jije ne abon gi pia chichelo ne gi mo oda gato galola nga doka gato galogo bin ndala lo ni wagi do mebe du ne nga bukota kama awa galo piatwa galo joda gato galo gichu oda na lo jogi chu onye jogi chu yalo akanya dune unwalo dune onu uche chinchi olopo kaje galo wa galo piatwa geche go jipi kama agido ma piatwa kokwe ime gale bedune aka agido ma wao agido ma ikpe nchoga ma kama uchugoche uchugo la bia waje tigo lafia uhibi ukono uche gocho le kwa gaje Idoma tiga Idoma chinchi oya tila oche dune igwo etograno angma ai chugo yo tiga Idoma sweet paso how kind of I know they do. Don't miss the largest cultural festival of the Idoma people, a celebration of unity, creativity, and empowerment. It's more than a carnival. It's a movement of pride, resilience, and joy. Idoma International Carnival 2025, Otukpo, Benue State, 23rd to 26th December. Theme, Opiatoha Ofu, Unity is Power. Be there, because together we are stronger.